Visual man. Oh iya, nggak bitin ram ni. Lagi Islam. Sar Deputy Commissioner yang how jing to waki maintenance ni waki an kirol bopen le ya gani komandan artificial wadi yo yang terusnya ini dimension da kong konsenta wa ya gani komandan yo da jo scheme te do dia na scheme da chuau mu le jekman da rupa da di kena ya o penyu amadak jinjang buram ya ki official som ini som pa boleh semat ai ko ne kasi nong dai tang haki surop ai dai wat haki kam ki badai bin kantiu ka sap tong namun ta ki kun samla jong kasi nong surupi te naki south league project kuma pilai osnyo ka surupi ga yo away ne futsal ground te na ai play fee, but congratulate ya pinong punya yang club na Cirupi kesenong rengkat ru buat ki rangba go fair na ki senong go fair dong kesenong Cirupi bahkan ni kada desi ke ba lesi ke ba ke Cirupi hi gila banhong ba hapo senong jungi Chairman Pelayanan Program ma Jorboy Lapusan Yung kotong wajib, ikut boleh layu hecnong, kamju abi, hecnong, if you were oi, then I join game boleh, the teman besar dia tu sama, itu amlang yang ada di sports club le, were oi, ikut boleh kulum lang ini, the what only pi wah ini por wah sio komen, to cak jit ni hecnong Cirupi ya ni. aktif Inauguration of futsal ground date 4th March 2024. Chief guest Srimati Santa Maricela, MLA 5 Sutinga Saipung Constituency, in presence of Sri Avilash Baranwal IAS, Deputy Commissioner East Jaintian District, Construction under DMF 2023-24. Signed by Mr. Kunskam Surti, Secretary CSY WSC, and Dr. Jurbor Lapasam, President CSY WSC. Thank you. Kena cending tu mah. Kaya dah. Suar ke? Ya.